Ja nisam mali servisar, ali sam dobila privilegiju od produkcije da lično dođem i pitam ga šta nije u redu sa mojom klimom. Zdravo. Zdravo, Aleksandra. Došla si na pravo mjesto da vidimo koji problem sa klimom imaš ti. Super, odlično. Ajmo. Ajmo. Zdravo, Branko. Zdravo. Da li možemo da rešimo Aleksandrin problem sa klimom? Dobar dan. Kako da ne? Zato smo tu. Dobro, tu je auto iza nas, hoćemo da ga radimo. Možemo. Ajde da ga uvezemo odmah. Ajde. Nikola, kod ovog modela, na primjer ove Opel Corse, Dobro. mora da se skine kućište filtera. Evo, otpustili smo Dobro. ovde, pa Ovo slobodno ga skini, stavi sa strane. I stani, zašto smo mi skinuli uopšte kućište filtera? Zato što kod nekih modela, kao kod ovoga, priključci za visoki i niski pritisak za punjenje klime su ispod kućišta. A evo ga vidi. Jeste, vidiš. Ovaj gornji je za visoki pritisak. Jeste. Ovaj drugi manji je za niski pritisak. Bravo da odvrnem. Znači sad smo priključili crevo visokog i crevo niskog pritiska na konektore i sad ćemo da proverimo koja količina gasa treba za ovaj sistem fabrički i prelazimo na mašinu i da celu operaciju završavamo. Dobro. Vidjeli smo znači na fabričkoj nalepnici da je u pitanju ovaj R134A gas i 420 grama u sistem ide. Sad ćemo to sve da podešavamo ovde na mašini. Dobro. Sad, moje pitanje je, vidjeli smo koji je gas. Je li ima još neka posebna vrsta gasa ili samo ovaj? Postoji i druga vrsta gasa, to je za novija vozila, R1234YF i on svakako ne može ni sa priključcima da se Ali koja je razlika svemu nazivu? Razlika je zato što je to ekološki gas koji se razlaže u atmosferi za 10 dana, a ovaj gas za 10 godina. Koja je razlika između dopune klime i servisa klime? Dve osnovne razlike su između servisa klime i dopune klime. Servis klime podrazumeva kompletno vakumiranje sistema, isušivanje sistema od vlage, ubacivanje fabričke količine gasa koja je potrebna, novo kompresorsko ulje i UV boja. To je otprilike sistem za servis. Što se tiče samo dopune klime, to se uglavnom radi iz boca, bez mašina i faktički ne vakumira se sistem, ne izvlači se vazduh, samo se doda neka određena količina gasa. U svakom slučaju preporuka od svih proizvođača je servis klime. Procedura servisa na mašini je sljedeća. Idemo na ručni režim, može da se upiše broj šasije vlasnik vozila, faza reciklaže, testove postoje porasta pritiska, ovo je faza vakumiranja. Vakum može da bude od 10 do 20 minuta, test curenja, odabir količine novog ulja, faza punjenja, rekli smo da je 420 grama za ovo vozilo fabrički, priključeno su creva i startujemo mašinu. Dok mašina radi servis klime, samo želim da te pitam sa kakvim si se problemima susretao ovde s klima uređajima? Pa osnovni problemi se javljaju curenje sistema. To jednostavno mašina proverava test curenja, test vakuma, pad pritiska, povećanje pritiska i to je osnovni problem. Ako je sistem vrlo malo curi, ako nije neki veliki problem, svakako servisom klime ubacuje se UV boja koja naknadno, nakon 10, 15 ili mjesec dana može da se proveri fleka gdje je sistem ispustio. Drugi problemi koji se javljaju su određeni ventili zbog starosti sistema ili nečega da cure ili da neće da se otvore, neće da se jednostavno pokrenu. Također problem koji je čest i koji se javlja i sa kojima se mi susrećemo, to su loši kompresori ili kompresori koji ne rade. Oni su svakako uglavnom za zamjenu, tako da kad se to reši, onda se posle svih tih problema radi servis klime. Koji je servisni interval servisa klime? Servis klime treba shvatiti kao i redovan servis motora. S tim što je kod servisa klime preporuka da se ona radi na 2 do 3 godine. U pitanju je gas isparava, poroznost su creva i jednostavno uvek 10 do 15 grama, sve da je sistem u redu, godišnje iscuri iz sistema, a umjesto toga je vazduh, vlaga koji treba jednostavno izvući iz sistema. Da li možeš meni i našim gledalcima
da daš par savjeta u vezi servisa klime, održavanja klime i korištenja u svakodnevnoj upotrebi. Da, postoji par stvari koje bi svakako spomenuo. Kad je u pitanju servis klime, preporučujemo i trebalo bi da se menja sušač klime, to je na instalaciji, svake 2-3 godine je preporuka, jeste da to retko ko radi, ali svakako proizvođači to preporučuju. Takođe, filter u kabini, filter klime ili filter kabinskog vazduha, obavezno menjanje jer postoje bakterije, nečistoće, virusi, sakupljanje prašina i tako dalje. I ono što bi svakako za svakodnevnu upotrebu klime, 2-3 stvari rekao, a to je da se klima ne pojačava na maksimumu, jednostavno kad ulazite prvi put u vozilo. Druga stvar je da se uključi recirkulacija vazduha kad je kabina ohlađena, zato što se dohlađuje postojeći vazduh u kabini, ne uvlači non stop spoljnih 50, 40, 35 stepeni. S vremena na vreme otvoriti prozor zbog vlage da izađe iz kabine, pogotovo na dužim putovanjima. I ono što bih svakako rekao prilikom gašenja klima uređaja, odnosno kada dolazite na određenu kući ili bilo gde kad treba da ugasite auto, ugasite klimu kilometar, dva pre toga i pustite da ventilacija duva, da jednostavno se odvlaži sistem ventilacije. Rešili smo ti problem sa klimom. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, malog servisera više nema, to je starog. Sada sam ja vaš novi serviser jer sam sve naučila i sve sam zapamtila. Dobro. A vi, ako imate neki problem, pišite na Instagram stranicu @maliserviser_ ili @automotoshow emisija. Veliki pozdrav od malog servisera. I od Aleksandre.